Uyabona nje wokwazi mawuthatha isinqumo sokufonisa umuntu wakho. Sifonele sifebe sakho usitshela ukuthi wena nomfazi wena owamshada wena owamlobola. Sifonele usitshela ukuthi noma wengane nomuntu omthandayo wena. Mtshela ukuthi awusamfuni, it's over. Naye athatha ifoni eqhaqhazele ayahlukane. Okwazi ukuthi into yabo usuyiqinisileke. Into yabo ke isizoqina ke ngenxa yakho ngiyakutshela. Into asebezoyithandana ke emva kwalapho bazobe bekuhleka. Yabona nje after 2 hours uzobe semfonela or uzomtexta ku WhatsApp ethi hey baby ngicela ungayinaki lesilima lesi siyangifoni. Ahleke ugeli ngale mase bebonana. Ukwenzani kodwa lo muntu wakho bekuhleke ngoba ngikwazi wenzani. Ebingelelayo ngenza ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button le channel yethu Umkhosi. Engenza ukuthi lana-ke uMambovu ukhuluma indaba enkulu, indaba yokuthintelana amafoni. Kungabe uthini owakho umbono laphayana kwi-comment section, sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba lokuthinta ucingo likaphathina wakho noma ucingo lomuntu obambisene naye. Kungabe kuyinto e-right noma kuyinto ebhedayo? Asihlangane laphayana kwi-comment section, siphinde sihlangana kwividiyo elandela udango.